Boy le tua fa utanena tabe seang sala ni dalu lagi manuia na to bara unia le tali suanga ale tamai mamoe ye o te leo ai ko pale mai ko pale sau lava o sau patalaina malo lo ai ko
Wai no fatu lo le fio le tātou ali whaola ke iso. Ke sakala le te paia ma se foi le wafi whaarigo foi. Tone tātou te tasi. Ia vere le amu noe le mokuri atu ele whamalo ma whakatai foi le paia manu foi le tātou I Kalesia. Ui nei tai au. Lo I sam whai ngā foi o tātou whatasi foi nei. Se foi la fio matameti sa. Tupu tumari I valitua matausi. Ma se foi tātou ainga. Kana le foi le tapo inga foi o Samoa o mai mo mai matato tapo I fatasi ala le tato fasaulanga le tayao paptai mo tato misa pena foi mo tapena ngau malava e paptai lava no fionga le alosina le no fionga te telefono tama tialo e papena foi le pai manu ko le tato lau mo tato tapenanga mo tato saulinga Nenga foi dia, pena foi o fio mo tato o ranga foi fatasi de tato ko eu sua. Mo da tsu fatai foi o de Kalesia e tamam tina mo se foi o kusum tu pa pini pa te fa now de Kalesia St Mary's o to foi na tauranga mo de sa fatai lava mo tato nenga foi to foi na tauranga mo se foi o de tato o ranga loku tato tausanga o tele Papena foi o awe ku whanau mo le tātou mo tō penga taulanga nea sa. Papena foi le tātou whai pese ngalua mo le tātou dilinga whai o le atua. Papatai lava le tamai atu le akoa. Whionga tau whaasina. Papena foi I tamari I tina. Se foi o tō whanau I tihio mo le tātou whai pese foi nea sa. Papena foi le tina foi a le tātou vai pese aro lau mo tātou tapunanga. Ia, le whaumara tātou misa, nau se pasisilanga mo tātou mo nesa, ia. Tono tō sisilatu o tubo whatu muria le kāpaka I le tātou mataunanga nei, ia, lo whaile whamoe o le Sacred Heart Parish I Lato Pasana. Ia, o vai foi ai le tātou aina sa mo foi o le Sacred Heart tātou mutanga renga sa mo le lato o vai foi le lato whamoe mo ia. Ia vero leo e tau vai fe mo sui foi le Kalesia lo waraunia le tātou I Kalesia. Ia, wa foi whamoe mo foi pasā le nei mutanga renga ia. Ia se sene foi, ia, wa se sosoani foi a pāte le floor whana action. Ia whionga ti a kono mane pa I le Kalesia. Ia, tātou roto masani foi o pasā ia. Te amai tātou misa ia lo whai le tātou maota o le tātou a onga nei. Ia le whasisilanga le melanga mo whaloalo. O le warau ni foi lea le whionga te mai pati alo pena hule Kalesia. Ia wana to pasā nei. Ia, o le whamanuia le atua ia te otou manawa le tātou ainga le nea sa. Le whapena foi ne vai aso la to alo atu foi I ngā ruenga. Whapena foi le whanau. Tukula tau ho I ngā ruenga me se foi a onga. Ia, o le sa whaero kala ia pene whaero si vai aso kua. Ia, la whaero kala mea paramata. O mangongi ala ka fia ai se mai usi nia sa. Koe mga kue sa mo le mai pamanga le maa ngai e rasa. Ia, Kausia, pau mea whawhikai ni NRL, e anga rofo fure NRL, ko au whapenge a whai inga le mora mora koe kāloi. Kausia, I ko kalang kausia ka koe whau. Ko whakarikana lai have anyways. Well done, very family, sa salute you. E ero mea rofo rau mo e pegi difi nanga au. A pe whai inga, oi whai inga, kaunga o fuse haitino penrith. Ka fia la mausa ka haitino penrith nga ni. Ia, pakai au si ka ko whaina koko, ia usa ia au ka koe mai sia, ia, ka koe ko afu maspo. Ma muia lava mea sa, ia te o tau pa penafu sa moa, ka tau mau pere whiara whani mare a nganga rofa, pe lava na whani mai I tātou ari, ia tātou tutu lai loa, pai tātou muri. Ia, iwi lava o ke no umare, nafu, au vai pese o mai konguna wa kwa easy imalai e pes tatia maa pes angiseko pes misi kisua ia tātou tataru le ia vere tali suanga o e foi na mai a mātou o se whāmarusi anga o mātou ma whauwhau na ngā renga
Ia taitaina ma leo wina I mātou I lo wanganga I lo wala. Lea ie whamaluia mai I le mātou a inga, le mātou I karisia, ma se foi o sa mo uma, le lalo langi atoa. Ina lo mātou lenga le nei, le swafo Yesu, lo mātou wali I. Amen. Ia whatasi le li I ma o tou. Ia whatasi o ia maroa mama. Pamanuia tune atu ia te o toi ona le mana uma le tama ma le ano ma le anganga pa ia. Amen. Wati o toi marfia fia marfile mua ke biso. Le atu